knew you'd be here tonight, so I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected, now nothing's how it used to be, don't second guess it. Tracking all this feeling, pull focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees, it's so electric. Slow down and dance with me, yeah. Slow. Nekonfiskovana intima je još jedan multimedijalni događaj koji se ne propušta. Svaka izložba Daliborke Kordić-Bajrović, uključujući i ovu, ima jasan koncept i naravno nije lišena provokacije. Daliborka je izložila 14 ulja na platnu velikog formata, urađenih u ekspresionističkom maniru. Njena paleta je redukovana u 3 boje, crnu, crvenu i bijelu. Pošto je slikanje kao tradicionalni likovni diskurs nije dovoljno, Daliborka nam je i ovaj put izložila sebe kao umjetnički objekat. Zarobljena mlada, prkosno izašla iz kaveza kao pin-up djevojka, ironično se poigravajući sa sadomazohizmom u senzualni glas Kylie Minogue i remix pjesme Slow benda Chemical Brothers. Da li je njen izlazak iz kaveza iskorak u prostor slobode? Možda. Oslobođena ženska seksualnost kao tekovina seksualne revolucije nailazi na brojne zamke i prepreke i imperativi ispisane na engleskom ispod njenih slika. Ne stvaraj, ne voli, ne misli, ne osjećaj. So what? Odgovara prkosna Daliborka, nudeći nam slike eksplicitnog seksa i nasilja koje nas asociraju na berlinske violent painting nastao u vrijeme panka i novog talasa. Umjetnica je svjesna da je osvojena sloboda u postmodernoj eri i novom poretku na velikom iskušenju. Perfidnost neoliberalnog kapitalizma je upravo u tome da kao crna rupa apsorbuje svaku pobunu, alternativu i subversivnu akciju, pretvarajući ih u proizvod i profit. Oslobođena žena transformiše se u seksualni objekat, a naš i njen život u reality show kao produkt digitalne civilizacije koja nam konfiskuje intimu. Jedino misao koja prethodi kreaciji je naš prostor slobode koji nam niko ne može oduzeti. Daliborka Kordić-Bajrović, rođena Kotoranka, diplomirala je slikarstvo na Cetinskoj likovnoj akademiji. Izlagala je u Kotoru, Podgorici, Herceg-Novom, Dubrovniku i Rijeci. Poznata je po multimedijalnim izložbama Ulaz u crtež, Energija, Red Road, Target i Kavez. Nekonfiskovana intima je njen novi ciklus slika u nastajanju. Izložba je otvorena u Kotorskoj gradskoj galeriji 30. maja, a traje do 14. juna.